Bishop ebyabagamba herizoba omumisa yakasheshe aha kire kya Ash Wednesday obyabaye bembire misa aha cathedral eya Our Lady of Snow-Virika omu rubuga Fort Portal. That of refraining from words that offend and hurt our neighbor. Let us begin by disarming our language, avoiding harsh words and rash judgment, refraining from slander and speaking ill of those who are not present. Those not present. And cannot defend themselves. Instead, let us pray to measure our words and cultivate kindness and respect in our families, among our friends, at work, social media. Muhirwa yarabura abakristo okoresa ebigambo birungi nukwe biyambe okuretaho obusinjo mu bantu. Words of hatred will give way to words of hope and peace. Ogamba akuba kusha kuyansi ebigambo ebyokusongoye bijja kukonya kulekaho kunyera kandi kusinge. Right Reverend Muhirwa yijusya abakristo okwegarukamu obu barikusasirana hamwe n'okwerekereza ebintu by'ensi nk'ebyokulya amasomo hamwe n'ebyokunywa omu bwire bw'ekisiibo. Beitu tusire nyama yoka n'ebingi ebitugoza muno sukali byokunywa awa kapiya obalaki n'ebindi ubundi bamaze amasimu aho cyangwa ubwira abantu amasimu ku mayasa na WhatsApp na Twitter n'ibindi ate ubwira ubwira usiba. Abakristo bashaba herizo bacobora ekekiro ekyokusiiga iju ekirikumanyisa haribo kandi bashemerire kukora ekisiibo twatandika mukama natuteererra twegarukemu tucweke omu mitima yaitu tuganyire bagenzi baitu tukole ebikorwa eby'embabazi tukonyere abanaku abataine kyokulya abakyara tubahe ekyokulya abataine ebyokujwara tubahe ebyokujwara kandi otoleka okusiiba kwawe. Makiro kinu kyakusatu twatandika ekisiibo ninterera abakristo bagenzi bange kwegara busyaka kugaruka busyaka kuleka ebyenyuma tukegara busyaka hanyuma nuko tukakuratira Kristo nuko kwarikumara ebiro 40 ali mu birungu nayefubera naitu abakristo tutemereye kuyefubera kandi kwegarukamu tukagarukanganamu n'abagenzi baitu nuko ekisiibo kikatubera ky'omugaso. Erizoba n'entandikwa y'ekisiibo eky'ebiro 40 obwo abantu nibeetebeekanisiza Easter kandi omu diini ey'abasiraamu nabo batandika ekisiibo kyabo ekya Ramadan erizoba. Gashakwa Justin Nyakiseki omu Fort Portal aha Bwatayari West.